Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole September ni khat kan lo chuang kai ta reng mai thlathar chi bai vek ole khovel history kan thlir chuan kolur boruak USSR le US lam tangte inep na boruak chuan mun zau takalua USSR lo ke chiat dan le chumi hnuwa thilom dan te USSR ruai tu nung per tunge ni ti te tunchuma hian ngai thla kan tum dona chumi tana actor poimo tak mai chu Mikhail Gorbachev USSR president khani nimin luka kumsum ko pakhat mi ni na borala a chanchin le tuna kan soya kai hnoite kan ngai thladona ni ilok pui ngei kan bei sei Mikhail Gorbachev Soviet Union president masaber le chun chu Moscow a kumsum ko pakhat mi ni na boral athi thu hi Central Clinic Hospital chuan Mikhail Sergeyevich Gorbachev hi na khir khan ta ko wangin tholeni tlai khan a boral ta ni in an puang news agency TASS chuan Gorbachev hi COVID-19 pandemic tir lama tang khan doctor ngen na angin en kolani to khad tang khan dam doi thiam na manga en kol vil ring ani thuwa soi Gorbachev hi Moscow a Novodevichy khan muala anupui Russia kumsang kha zako sumko pakwa alo boral to thlan bulchi a phumani dona hei hi achung te du dan ni thu tarlan ani Gorbachev hi Soviet Union president nimase khothlang lam chuan an ren le a chan chu Soviet Union ke chiat na na democracy lam on tu ani wangani khothlang lam pang chuan kolwar ti to pani theina tur konga mana satakin la ni nan soya do dal tu te chuan Soviet Union tlak chet na tura pui tu le Moscow in ming than na le khovel pum huwa pathu nei na a hlo a chan chana an pu thung kumsang khat zako somthum pakhata Russia khothlang lama lo nei tu chung ko zinga lo piang Gorbachev fian at le ro line collective farm bu seng tu in zom khom hawa kai hruaya party lama in man na hi zirlai ni atrantir Lomonosov Moscow State University a dana zirlain a in tran chawa a rank te chu asang chhorang le kumsang khat zako somriat panga khan Soviet Union Communist Party Central Committee General Secretary tan thlan ni in USSR official ranking sang ber kai ta ni Gorbachev hian athu reina a chan chung hian Soviet economy nget lo tak na tho that lo na defense manral tam na tukle eruk na na satak om te chu ti that le tu mani in rel bol na ti thar le tunlai taka siam atul ti in soya maseri lo te a siam that na chu nampum pui politics le khotlang nun phunga man ani chhota ni perestroika policy hi kumsang khat zakwa somret paruk khan economy in rel bol na siam thar tum na atan puana ni a political chet na zo ka ni awangin restructuring hian ministry le state owned enterprise lian tak tak te zalen na pek bel cha atumani free market style reform thren khata duang boka kumsang khat zakwa somret paret khan Gorbachev chuan kumsang khat zakwa som ni chawa Vladimir Lenin new economic policy asiam nuwa avoi khatnan anrama private enterprise dina phal sakani policy dang an pon zar chu glasnost ani Gorbachev hian khothlang nuna langtlang taka thil te tuma Communist Party in media thunun na ti zia omle political prisoner te chhuwa zalen atumani vantlanga thu soi te thunun na chu ama in Soviet sarkar thil ti poimo takani awangin he thil hi in thlak danglam na sa tak siam tu ani Gorbachev fian presidential system anga kal turin dan pui thlak danglam arot boka Congress of People's Deputies ti mingpu political body thar adin boka member sangni jani somnga te hi Soviet Union a semi competitive parliamentary election pasabera thlan tlin anni March ni som panga sang khat zakwa som ko khan Congress of People's Deputies sa vote thlak ani nuwa Mikhail Gorbachev su USSR president aloni tani Afghanistan atengin Soviet anin nuk dok kolwar topna Gorbachev foreign policy ngai tuana tharati a hriat bok chuan Soviet Union le khothlang ramti in lei chin na chu a thazong in na sa takina thlak danglam hlokani bera kolwar in dona hun lai chu aron lualan ta ni kumsang khat zakwa somret paruk khan Afghanistan atanga Soviet sipai te lak chu atum thu Gorbachev fiana puanga mase anin hnuk do zo theinan kum thum dang an mang le ta ni
Soviet le Afghanistan in do na kha khotlang ram ten an soi sel na lian takani Soviet Union sipai singkhat sanga ve lion thi ani bureaucratic plan economic hito chu ati chet bela veteran te compass stress disorder vein rampum akhat bokani khotlang ram te ne na inzom na siam thar le hian ral thuam ti bo thutlung poimo engemaw zat zia theina konga hon sakani Moscow le Washington te chuan an intermediate range conventional le nuclear missile chu ti chiat an rem ti a heng ral thuam te hian sipai te chu nuclear ral thuam man chin to khre turin policy thar an duang chho ta boka mase khovel pum huwa pa in noi chimbit na thlen tu ral thuam halani thawani Gorbachev kai hroina hnoya Moscow chuan nuclear test zong chu tiamjin omlovina ti top ta vekani Moscow le Eastern Bloc ramte in leichin na pona sa takin adang lama tunma chuan Soviet sipai te chu final argument atan an mangfo thrina mase Gorbachev liberalization a chuan chungmi te tana mani du thlanna rights an nei thei chu atelani hei hi fiam thua hla phua tu Frank Sinatra mingchoin Sinatra doctrine tia kawani ram rang te chu an mani ram chunga policy siam phal sakan ni awangin ala mai wai ti hla an soinani kumsang khazko somret pakwa khan revolution rang a oma European Communist sarkar te chu paithla kan nia kumsang khazko somko khan West le East Germany churam pakhata anin siama inpum khatin an omtani ram le ram in karten son ti je omna tura athorim na awangin Gorbachev hian kumsang khazko somko khan Nobel Peace Prize adong nge ani he choi moina nen hian thu chua siamin Nobel Committee chuan Soviet Union President hian international peace process a hruai tuni na chel thu an soi Berlin kul honani Cold War hun laya Europe in then le khovel in then dar na chin chiana ber Berlin wall chim na po khan Gorbachev hian a tholok le a Indo pui pani na awanga na ji sarkar atlak nuwa kumsang khazko somli pakwa tang khan German chu ram sang pani alo ni ta a West Germany chu khotlang tang rual ten nanen kola East Germany ero USSR en kolni in Berlin hi East Germany chunga oma mase West le East Germany te chuan an in sema Berlin Wall chuan state pani te ram chu a thendarani Berlin Wall hi kumsang khazakwa somruk pakhata sakni in kumsom ni pariat chung zet chung kwa le mangai te a thendarani atopa chuan November ni kwa sang khazakwa somret pakwa zana honania kumsang khazakwa somret pakwa tir lama West Germany an tlo khan Soviet hruai tu te chuan namtin te chuan zalian takin mani politics le khotlang kalphung an thlangin chumi tan chuan na an thok thei ti le Moscow chuan dikna chu aza sakang ti in apuangani Berlin Wall honna hian hun thar Cold War le bipolar khovel top na lo piang ta kumsang khazakwa somkwa a German in pum khatna kong a hong ta ni Soviet Union atlu chia Gorbachev kai hroina hnuaya Soviet Union chu a trend democratization ani awangin Soviet Republic som panga zinga atamzo ka chuan nationalist le anti-Russian sentiment an pung chhota a mase he zalen na andu na hi amuanom renglawa mun thren khata nam mangai na kalphung chu sarkarin ma alak lo chuan nakin loka tharum thona thlen thei tu na sajok ani dona chumi ni wang chuan voitam tak Moscow chuan tharum thona dodal na konga ma an la renga mase tharum thona chuan boina na sajok a thlen chhote zel ramchung mun rang nam rang in kara boina chuakin Nagorno-Karabakh le Transnistria angchi te baka kumsang ni pareta South Ossetia in dawna thleng te kha Cold War hun laya nam rang Soviet nam rang in kara boina thleng khami ir chuak zel khani USSR chunga boina na satakara Gorbachev hian Union Treaty thar siam atuma mase Soviet ho tu sang berpol Soviet Committee on the State of Emergency tia in chal pol pakhat chuan Union thutlung thar zia ani lo nan sarkar paithlak le Gorbachev chu athunei na atanga paithlak an tumani chu sarkar paithlak na chu a hlo chama mase Gorbachev chu Soviet Union a Communist Party Central Committee chu thiat turin an fui thunga Party General Secretary ani na atangin an bana chu baka sarkar structure chunga Party Department zong po a thiata chu tiang chuan Communist thunei na chu atakati topani
USSR le Primary Unifying Political Force ti bawani bok kumsang khat zakwa sumko pakhat top lam khan Soviet Union chu rang takin atlu chiani bera Soviet Republic pakhatin zalen na an puang ta a kumsang khat zakwa sumko pakhat December thla khan Russia Ukraine le Belarus president te chu Belarusian khopui Brezbula harin mukhoma Belavisa akho chanjiaka chuan Soviet Union chu atakati topani thu formal takin an puanga aya Commonwealth of Independent States CIA sandin ta ni Gorbachev hian atira chuan dan kal ani thu soya mase anu hemi thlavek hian apom le ngala president ani na atang aban thu puang bokani Soviet nulama indialna boina Gorbachev hi a policy awang hian khotlang rama chuan alar hle a mase aram nge ya chuan tun thleng hian soisel hlo takala ni rengani ral thuam hlo omti bawatum na te Germany in pum khatna tura atho na te Iron Curtain tlak chiat na te amazing hlap tu ani Cold War ti to pani awang te Europe marlam ram te hne na ma ni thu nei na ape ka wangin mitam takin an fakbok mase Soviet roi tu hlui hian soisel na se takatoka atamzok chu aram chunga mi te anni a policy te hian Soviet Union le athak tu Russia chu ati chaklova USSR tlak chiatna luk chiatna thlen tu lian ber ni in USSR ngai na tu te chuan an pu ani soisel tu than khat chuan abik takin aral thuam ti bo watum na chu tiang lam hoya ma alak na te po akal pui zela wangin Soviet Union sipai le industry chakna ti chia ani Gorbachev hian a ban hnuah International Non-Governmental Foundation for Socio-Economic and Political Studies the Gorbachev Foundation adina hei hi research center le discussion platform ani ve a humanitarian charity project and call to NGO an nitel bokani kumsang kha zakwa sumko pathum khan ramza pariat ayo te malak na in Gorbachev chuan Green Cross International Non-Governmental Environmental Organization adina tuna chuan khovel ramsom ni pathuma office an nei to ani kumsang kha zakwa sumko pakwa an Nobel Peace Laureate Summit din tu zinga mi ani boka kumtin khovel pum huwa pa tharum thona le in dona retheina khovel economy har satna omte borok chungchang soi hona nei thin ni in Gorbachev Foundation website a chuan tarlan thin ani he Soviet roi tu hlui hian kumsang kha zakwa sumko pani atang khan ramsom nga vela tlo to boka choimoina diploma te certificate of honor tele choimoina zathum chuang pe kani to ni in Gorbachev Foundation chuan an tarlang Gorbachev hian le khabu tam taka ziaka ram sang sanga tong somin a chuak to ani mi te hne na nung chang le mo phurna in lai chin na konga theitop ka chua katan chuan thubul berani rorel tu te ramsa angmaya an kau ham na le annun ron na te ti to pa hun to le ka hlotlin lo na thil tlem te oma ma se ka kaldana hian ka diklo na omlo wani ti in Gorbachev chuan soi